Mbukele Perfect TV lapha emakhaya. Ngiyanimukela. Mbuyile ke futhi ke njengoba nibona ngiphethe indodakazi kababa ukunene. Na ubaba kunene uthe uzohlala eduze indodakazi yakho uzoyiphelezela ke. Uyakhumbula phambilini sesaxoxela ku part 1 oqala wethu ukuthi ubaba ukunene wayesebenza namaphoyisa wasekubhaceni wathatha wonke umndeni wakhe wahamba nabo ohlala eEastern Cape. Kube kanjalo ke bafowethu. Inkinga la ekhona ingane le ngo-2024 April kuphoqa ukuthi bephume la bebebhace khona. Yama kanjalo esikoleni. Izikole bengeke samthatha ngaleso sikhathi bese kuphathi nonyaka banqaba umthatha. Kulo nyaka 2025 njengoba sikhuluma nawo ku March abamthathi namanje esikoleni. Even ngisho sefuna ukubuyela kwa grade 12 kwa grade 11 nakhona bamreject. Bafethu before siqhubeke iPerfect TV sponsored by EasyBet. Ngiyacela ungene kwi-code PTV50 ukhona lapha ezansi ungene kwi-link support iPerfect TV. EasyBet ke inkampani yokubheja ke eyaziwayo and kuthiwa kuyawina uma ungena kwi-code yethu angazi angibheji kodwa ngeke ngazama nami bengiphilele amaspina lawo 50 ngawina nami wathawu kanti kuyawina ngempela. Into ozoyithola ungena kwi-Perfect TV uma ungene kwi-link ye-EasyBet u50 wamahala and then namaspina u50 mawudlala lapho spina mhlawumbe ube nenhlahla eqondane nento ozoyiwina. So bafethu ngiyacela ungene kwi-link kwi-EasyBet uregister nge-ID yakho. Abantu bagcina ngokungena ba-register kuyabonakala nje sanibona lapho. Cala niregister bafethu ukuze sokwazi ukuniphathela abantu abanendawo ezahlukahlukene sife yonke indawo abantu banenkinga bafethu. So EasyBet uyasixhasa ngaleyo mali ke. Ukusupporta kwakho ungene kwi-link ukuqhubeka kweshow ephambili. Bafethu ngiphethe usisi omncane la nananga ubhuti ubhuti uyihlalele namhlanje uyokhuluma phela mhlawumbe khona ukukhuluma kodwa inanga usisi omncane. Sisi unjani? Njani? Ngiyaphila ngizwile ukuthi ukhuluma iSpedi neSotho isiZulu sithi nje kancane. Ngikhuluma nobani lana? Ubalizodwa kunene. Zodwa kunene. Wewe uyi-first born noma uyingane indodakazi yokuqala? First lady. Sikhuluma nosisi omdala kakunene ke bafethu. Omunye oaffecteke kakhulu ngale ndaba. Sisi ngisacela nje ungibriefe kancane ubaba usitshenile ukuthi kwenzakaleni. Athina sifuna ukuweleza ukuthi kwenzakalani. Angithi ubufunda kwi-private school. Le benibhace khona. And then what is difficult to get a school in Johannesburg because I think ama subjects akhona Eastern Cape still akhona ngala. Wona I think it's just that mina isitream sami sihlangahlangene. I get money nothing nebadula ba change the subject every year because my teacher among nazo school you'd find her are not teacher or teaching a certain subject then by cancel a subject then e be re tlama ho change a re fitla ka mo ba bua hore stream sa ka se kopane ba ka se kgone ho nka le the fact ya hore ni mo ke tswang teng ne ke tsa Xhosa FAL English home language ba ka se kgone ho nka then ka kopa hore at least ba nke ko grade 11 maybe ba ka kgona hore ba change the subjects a ke mind ba re no ko grade 11 ngwana o dumelele hore a change subject A1. Wena ufuna ushintsha mangaka kanti yini ufuna ishintsha Xhosa asike Xhosa subject saka nje tshwanetse di change stream saka sibe because sihlangahlangene yo ayikho ukuthi option nje manje ayiyo enele mo re tswang teng ne ke dula ke jetse mama hore a ba ngolle ba NPA ba jetso hore ke kgone ho change sekolo because se sekolo se a peta ke ba bua taba tsa hore ba ka se kgone ho change because re ba costa ba tlo tlama ho rekela uniform e ntjha registration fee stationery ntho tse jwalo tsa sekolo tse hlokehang ya ba ile hore nka no re it's fine ke tla dula at least ke qete matric waka le last year ba tla renta program ke la ba kopa hore no at least ba rente this year hore ke kgone ho qeta matric waka ke ba tla hana because lama subjects yakho ungawathola kwi-private school nakhona is difficult. Gauteng yonke yo inkinga phela le
ke zama di change because wena kwa matric wakho labo benihlala khona ubuwenza yini isiXhosa i-home language FAL first national language, Oh, English home language, geography, life sciences, business studies, income. Life orientation compulsory. Yeah, math or math. Niketa pure maths. Pure math. Yes. Because I think into la engibona ngathi imixekile i-geography. I-geography i-life science. Ki business because where business ayitamaisana lento le life science le geography. Life science le geography zona liyatamaisana. Yes. But business studies akutamaisana. Imali mabe kuzobanza i-business study buyenza economics. Bungayenza economics. Yes. Because ngiyabuka isiphi stream kuyafana ngisho ngaba science kuzoba ne physics ne agriculture. Yes. Nikiyetsa physical science so grade 10 I had to change because teacher ulakatamaya term 4 yabayilo renye next year the following year afitla ka term 2 teacher umong ba thola teacher umong ka term 2 iloring term 1 baba sa khona ngo change physics they wrote basa rutiwa they had to study bona ka bobona. So njama how old are you? Kinal 19. It affects ngana lento le? How because kijiwa kinako. Because flabo kuqede last year. Uyimanje uhleli. Ayikeza first year yakho ku university. Ku painful because ubona your peers abanye sebese varsity or abanye they still ba attend the high school wena uhlele ekhaya. Yo bafethu ixazululwa kanjani inkinga nje? A private school ayikho izifundo zakhe. Yazizwe izifundo zakhe ihlangane kanjani? Yena ubenza i-life science, i-geography, i-pure maths, business study, nane life orientation nesiXhosa maswe English file home zihlangene bathi la iJozi i-life science ayihambisani ne business study. Khathi wena uthi uya grade 11 ubusufuna ukwenza siphi streams? Akisho nikiyobona pila kinocho because actually wena ufuna ukufundela university ngiyakhetha engineering should you still usengabe i physics stream? I think leyo esikisisa ngenza because unayi pure math unayi life science into nje abangayikhipha bazokhipha kwezinye izikole bazokhipha ibusiness befaka in agriculture like in physical sciences or befaka i-agriculture i-physics yahambisana ne-geography yahambisana ne-agriculture yahambisana geography physics yahambisana. So I think ileyo funeka bayisebenzise at least if they fail ukuthi bekufake esikoleni kwa grade 12 abahambiswa grade into wona kuyana grade 11 kwa grade 11 uzofika wenze i-physics streams yini. Bafethu ngiyacela umsizi sesomncane lapha emakhaya mawunendlela njengamanje kunzima ukuthi ehlale ufuna ukufunda la iJozi tuzabazali vele ukuze bezokusupport. Yes. Yeah, because I think ilokho vele kunzima akekho umuntu angathatha ingane. Mawune idea lapho uthi singenza kanjani bafethu ingane yananga ubaba ukunene esenkingeni. Nayi GoFund yengane la i-account lesezatha Standard Bank. Ngiyacela ufake sibone ukuthi singenzani ke. Mhlawumbe sengangisho koma FET asazi cause manje sewunyaka wesibili manje uyophelela ngoApril. So akukwazi bafethu ukuthi ingane encane esathanda ukufunda. Into akhala ngayo ubaba ukunene ukuthi seyozenza izinto ezinegative cause uhlele ekhaya akenzi lutho. Izingane ezidedisana izinto eziningi. So isifiso sakho njengamanje yini mama? Ku at least ngithola isikolo ke sikadlula fela umuntu. Sibe seJozi. Okay. No. School nje. Lalora akebuyele high school at least le college maybe bazama.
ngikene at long ngofundile bafowethu ngiyanithemba kumakhanya zingahlulwa lutho sisomncane akanankinga yena nokufunda uthi noma ngabe icollege noma ngabe isona isikole kodwa ngisho ngena kwi-physics akanankinga obukwayenza before bafethu ngiyacela iphathimandla wonke umuntu mawukuthi nawe unayo into engamsiza usisi asimsizeni bafethu iPerfect TV ubaba ukunene usisi omncane umisi kunene ufuna usizo lwenu obeze la ngiyazi nehlula lutho iPerfect TV until next time.